Solok na inian ba maluk Sira ihan nebe maluk timuruan sere ten raidobin timur lorosai no maluk timuruan sere nebe manam kare lemorai ihan mundu rai klaran toma. Hade Jesuita imi Domingu sola, Domingu na kono ho Domingu na kono ho pasi hemini fuan no hemini muris família ni laran. Hamotu fale ho hao. Amo Venâncio da Costa Pereira e o programa LIA MAKSOIN ho Jesuita Sira. Ita iha no domingo badala uranulu resinen. Iha dia 26 de setembro de 2021. Leitura stolo domingo de hoje ita cara crona, ita cara medita no reflete, nessa firmene. Primeira leitura, mais o livro Números. Na segunda leitura, mais usi carta São Tiagonia. Na terceira leitura, mais usi Evangelho São Marcos Nianrasik. Hawa cara e domingo de hoje, a cara que lê Evangelho no peito roto, depois ita halo reflexão para kana sampai vai intahalo. Evangelho São Marcos Nian dia nesane. E a tempo neba Sira be sanulu resing rua ida benaran João de hamba Jesus. Mestre, a minha é maída do nisai diabo hodi itanaran. Nia la laho ita, tane ami bandu tiha. Jesus dia tumba Sira dehan. Imi keta halu nune. Basa e maída la vele hodi haunaran halu milagre. A foi hateten at kedasau. Ema la ata soru ita, nia itanian. Ema nabe fowe kopu ida va imi tang imi hau nia emar. Hau hateten kedas ba imi, ema ne se da lakong nia kolen. Ema ruma dadakari baat lavare kuan ruma be fiar hau, dia kliu tara fatuk inan ida ba ema ne nia kakorok fatuk inan be hodi tuku batar ne ida, hafui so etihania batasi. Onia liman dadakari ko basala, tesi tihania. Hetan moris rohan laik holimang ida deit, dia kliu fali holimang ruat tomak tama iha inferno. Nebe ahi la mate. Onia aing lorikari o basala, tesi tihania. Tama ba moris rohan laik, ho aing ida deit, dia kliu fali ho aing ruat tomak tama iha inferno. Onia matan ida dadakari o basala, losu sa itihania. O tama iha reino, maromak ni reino, ho matang fuang ida deit, dia kliu fali, tama iha inferno, ho matang fuang ruahoto. Iha inferno, ular oang neve han o selamate muhu, ahi neve sunu o selamate. Maluk dope Sira, LIA MAKSOIN. Maluk Sira, Evangelho de ohin todan, sadik hau, sadik imen, sadik kita hutu. Ita la atau halu wate literalmente kata au halu salah hau tesi ne kata lalehan nakono ho ema aintuk limantuk matang matusan lai hutu. Nah, bebe ita be Jesus akan atu hatoma ita ne kata sem iha ita ninia molis loro ne ita tenga hases anos buat ida bolar vida falsa, vida gentia, vida fingida. Ita buka atu husu grasa atu tebes iha molis ne buka atu halo diak mamalo. No halo dia bermalu ne, halo honesto. Kata kita buka atau hamores cultura de bola, cultura de vida ne, cultura de cuidado ne. Hau responsabilidade moral, hau responsabilidade espiritual, nessa católico e ao mesmo tempo nessa timoruan, atau cuidar do mal timoruan Sira sela. E anemos Jesus dia início do evangelho. Sira lá dá puas, Sira lá satisfeito, tam Sira ema na bema clalaho Sira mos halo dia. Jesus dia lo. Nia lalaho ita não quer dizer que tenia contra ita. Se ni halo buat dia, karena estamos ita halo, biar ben nia lalaho ita, ni hamuto ho ita. Então ita husu graça ita nem malu Sira. Atu ita lebel inveja malu, o hindi ita halo missão sera ben magdia, atu hari na maromak ni reno ni hamundu dane, atu promove justiça no paz, vamos atu haklaken dia los ne. Ne ita husu graça, se ita timoro an hotu, makhalo dia de barak lutan, ne tem graça ida makna, ita tem siman sa graça ida makna. Ita simo nessa bênção concreta ida ben Roma, haraik me ita hotu. Maluk Sira convida imi hotu. Atu ita ni moris, buka atu de ser dela de, atu lebel mundo basala ser neve, mak destrói itania isi e ao mesmo tempo e icostiu destruímos itania clamar. Então sua graça, atu ita atento na faten, alerta na faten, ho tentação mundo nenian, ho tentação diabo ne. Tem que fiar kata ki hana ida na Jesus, e sempre hamuto kela ho ita, atu soi ita, usi tribulações na kukun moris mundo nenian o insa ida det. Pak do Sira. Ada Jesus pa imi dari datan. Domingo pemana kira, domingo solo kira,
Domingu hakmate fuang yang ira. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.